Kulungile kusemnandi ke kusenjalo igama kuseyena uMC umsakazo ongadumile umfana amagwaza phansi eshowe khumbula ukuthi njengamanje sise Kings Park mhla ka5 kuNovember #Gcwalisa spring picnic the all white wonke umuntu lana kube kuhlela ukuthi ke abambe nje ezimhlophe kusho ukuthi nje yonke into imhlophe njengeqhwa khumbula ukuthi njengamanje abaculi nje kade bese postini abaculi kade beyingcenye sebefikile abanye bakafika abanye baseza okusho ukuthi kusemnandi kusenje yani ungalithenga ngetikiti hayi ngana kwethu ngikutshela ukuthi mina uphuthele njengamanje angihambi ke ngedwa nginsizwa la ngineqhawe ngineking mhlambe indlamlenze umfoka Mpungose ngimdosa phansi enkandla eMandaba umfoka Mpungose asikubingelele sikwamukele sabona kwiKhuzani TV. Ngiyabingelela umsakazo ongadumile kunjani? Ngiyaphila baba njani? Hayi ngiyabona impela namhlanje all white nawe impela hayi umhlophe namhlanje. Kulungile kusemnandi kusenjalo khuba mfowethu kunento eyenzakalayo la ngendlela okugcwele ngakhona abantu basafika abanye basadudulana bakhomba ukuthi bakulangazelela ukuba semcimbini abanye ke bajabula ngendlela esimangaliso ngifisa ukuthi ube namazwi ongabadlulisa awukubonga ekutheni lo mcimbi ususe wafika ungathini kubona Engakusho nje ngiswele wona amazwi afanele engawabona enele igama lethu ukubonga ngilibona lelincane kakhulu kulento abayenzile ngoba ungabheka kwakufanele libe khona igama elisetshenziswayo elingaphezulu ukubonga ngoba noma ngazi noma ukubonga kuphinda kube izinkulungwane engaka amamiliyoni amangaki ngendlela nje abantu into abayenzile abantu emhlabeni banalo iqiniso mawuzobenzela iqiniso enye yezinto engifundile leyo so engakusho nje ngathi ngoba alikho elinye igama esaliphiwayo lithi ngiyabonga ngizosebenzisa lona lelithi ngiyabonga kodwa ngibonga ngomlomo eyizigidi ngegidi wekhuba ngithema ngihamba la nami ngithi nyanyakaza nje ngiyabuka umcimbi abantu abaningi babuza ukuthi kanti uKhuzani ungena nini abantu abaningi yakhomba kuyabona kuyacaca ukuthi njengoba bemile abaningi balinde indlamlenze abakhathali ukuthi balibona kangakanani emcimbini kodwa njengamanje futhi bathi thina amathikiti siwathengele ukuzobona iqhawe lethu uKhuzani umfoka Mpungose mhlambe ukungena kwakho njengamanje usozongena stage uwenze lezi zinto odume ngazo uthembisa ini kubantu abangakakubona abasafisa ukubona Engakusho nje ukuthi stage mangena la ngizokwenza engidume ngazo ngoba ikhona okubalekile iyodwa into yangalethe emculweni ukucula ukujabulisa abantu uma ngabe ukwazi ukujabulisa abantu usuke ushayile umthandazo so ke thina singabantu akufana ukuthi sithandaze iminute neminute ngoba hlezi ukujabulisa abantu iminute neminute so lokhu engubona kwenzeka la namhlanje ngiyathembisa nami ukuthi ngizothi mangena stage ngibagilele into yamehlo ngoba umsebenzi wami vele kuwo khona ukujabulisa abantu kuba mfowethu kune company enkulu ngendlela isimanga esingeze sayilibala esingeze sayikhohlwa esingeze sabangabaza futhi amandlawo sikhuluma ngedrip njengoba nawe ngimnawe la ngiyakhomba ukuthi futhi ubambe yona idrip wayidla nje wangayinanasa futhi awuqalike nokuyidla khomba ukuthi iyona company elusizo kakhulu einhlelweni mhlambe zomcimbi ngiyafisa ukuzwa udlulise lawo mazwi awukubonga nabantu abangakayithenga idrip uthini kubona mhlambe ungagoqa ngayiphi indlela Before nje ngikhulume ngedrip akangiqalela kubongene bonke abaxhasi abathe baxhasa lo mcimbi njengoba sazi ukuthi ikhona iProvantage uKhoze FM isolezwe ikhona futhi umngeni water bakhona baka Standard Bank bakhona futhi nabaka KZN government bese kuba ke iyona futhi idrip kanye nayo futhi lapha indlamlenze Development Foundation ethe yenza lo mcimbi uma ngibuyela ke emuzweni wakho ngiyasho ukuthi idrip njengabanye abaxhasi abathe baxhasa lo mcimbi batheke namhlanje isneaker of the day kuzoba ke iyona elapha na ke idrip ngiyabagqugquzela nje abantu ukuthi beliseke ibhizinisi lomuntu wakithi omnyama osungule iteke lihle ngendlela esimanga wedlula abezizwe ngabezizwe sinenkolelo yokuthi into enhle sazi ukuthi iqhamuka nabezizwe ke sokushintshile ke manje abantu abamnyama sebeyakwazi ukuvuka beyibambele so ngiyayibonga kakhulu insizwa lapha na ulikawo ekuyiyona umsunguli wale liteki idrip footwear ukuthi aqhubeke ngesenzele izinto ezinhle njengoba idrip footwear la kwaZulu Natal abantu abaningi sebezoyiqoka uthaphuthaphu bebevele ke beyigqoka kodwa ke manje sebezokuthameza kaningi lokho ngiyafisa ukuthi bekwenze lokho
bekuphinda ngoba lensizwe iselulile isandla njengomxhasi wethu wokuqala ngoba sesigcine sesiba nabo abanye abaxhasi abajoyinile bajoyina lolu hambo kodwa ke yena ungomunye wokuqala waphamisa isandla wathi uyayiseka lomkhumbi awuqhubeke uhambe uye phambili. Wekhuba kunento engithandile since iqala kuhlela lezi inhlelo nje zomcimbi awushonga ukuthi mina ngumculi kaMaskandi futhi awushonga ukuthi mina ngihlangane negospel ngihlangane nehip hop ngihlangane nekwaito ngihlangane neqomu kodwa uthena wena njengamanje sakha lento ekuthiwa ubumbano sakha lento ekuthiwa uthando sakha lento ekuthiwa uzwano ngiyafisa mfowethu sengiphethe noma sesiphetha ukuzwa nje udlulisa amazwi okubonga kubaculi bonke ekade bekhona kusukela ama activation kuze kufika manje siphethweni sigoqe nje ngabhande libe linye mfoka ngibonga bese siya Stefan noma ke ukubonga ngingathunywe wena okwakho mhlambe yikho nje ukuthi mhlambe ngingathini bacela bangisekile bese ngithi mina okwami ukubonga ngibonga kakhulu kubaculi bonke abangisekile ukuthi lo mcimbi ube impumelelo ngifisa ukusho lokho izwe libuka ukuthi ukubani kuthiwa abavumanga abaculi ukuthi bengiseke namhlanje kungabe leli iphupho elingaka lokuthi ngibona abaculi bakaMaskandi neminye imikhakha beshiyela lenkundla ngaba akalenzekanga ukuvuma kodwa kwabo ukuthi bethi sikhona si-available mfokampungose ukwenza into enhle ibe impumelelo namhlanje umcimbi ube impumelelo ngibonge futhi abalandeli ngoba ngempela ngaphandle kwabathandi bomculo wonke jikelele ukuthi bengeke kuze kube nje lokuhle sikubona namhlanje bonke abathe bakhiphe i-comments zabo beza kulomcimbi ngiyasho namanje ngithi uNkulunkulu sengathi ngabandisela ngiyasithoba namanje ngiyaphinda anginawo amagama engawasho enele lobuhle obungaka engibona la kodwa ke uNkulunkulu ngoba ukhona uyabona nezwe lonke liyabona ngifisa uNkulunkulu abandisele nabangezile la ababanjwe izimo ezithize nabanye abangezile la abakhona nathi ngenhliziyo ngithi uNkulunkulu ngelinye ilanga siyoba nabo ngoba lo mcimbi sesifisa ukuthi ube umcimbi waminyaka yonke ngibonge nje kakhulu ithuba lokuthi kwiKhuzani TV ngithole interview njenganale ngibonge nakwena mfoka Magwaza mfowethu niqhubeke nibambe ninomfoka Ngema umseka ngibonga nje kakhulu bafowethu nethimba leli lesithwebulayo engathi konke ngahamba kahle. Indlamlenze umfoka Mpungose sinayeke njengamanje kwiKhuzani TV kumnandi kusenjeni uyabona ukuthi kade sikhuluma ngendaba ezimnandi sikhuluma ngensizwa lana engaqala ukwenza umcimbi wesibili lona futhi namanje ugcela uthe phama kumnandi ke makunjena siyafisa ukubonga nebebekade bekhona nebekade bewuthamela umcimbi kusukela ekseni kuze kube manje igama uyena uMC umsakazo ongadumile ungakhohlwa ukuphuthuma lapha ku YouTube uphuthume nawo kuma social media ufike ulike ushare ngayo indlela mawenze njalo ngana kwethu ngiyabona ukuthi mina uyobungichasile uyobusedelile umsebenzi ngayo indlela siyamakhulu nethuba ngiyabonga ngiyamthanda kakhulu.